So bafethu yazi kade ngikhuluma nomunye umjida la uthi lo mjida yabona nje uphakela umthakathi hayi uvukile ushaka lapha hayi ngithi mase ngiyibheka le nto ayingeke bafethu yabo le nto ukuthi niqhathanise lento eyenziwa ophakela umthakathi nabongizwe nithi nene mhlampe naboshaka bajabulile la bekhona lizokwizwe lethu hhayi ngeke. Yabo le ndlela le kwenziwa ngayo manje akuyona le ndlela le bekungenza ngayo uShaka Zulu noma iLembe leqabane noKhalipha. Yabo labantu bonke labantu obabona la ngizokhuluma kakhulukazi la e-KZN, abantu obabona begcwele la laba abama-foreigner abaphuma ko-Zimbabwe kobani bani. Uma kuthiwa uShaka Zulu ebekhona labantu bonke bebezophenduka baba amaZulu ngokwakhe ngoba akusaliwa manje and labantu bazifikele la. Phela bafethu yabo uma ukubheka kahle into eyenziwa uShaka akakaze abe umuntu ohlakaza isizwe, umuntu osibumbanisayo. Nanamhlanje kukhulunywa ukuthi kunamaZulu nje mangaka makhulu ayasatshwa into enkulu. It's because of him, yabo. Uyena ohlanganise yonke lento le, yonke lento le bekwabantu abahlukene. Umuntu owakaZulu bekuzoba uyena umZulu but yena wayikhanda lento le yabankulu from abantu abawu-1,500 kugcina sebewu-250,000 behlanganiswa uShaka engabahlakazi, yabo. Bonke la bantu abahlanganisayo akubona abantu bakubo. Mayethanda mayethiwa wayenza ngale ndlela lesi esenza ngayo manje wayezothi hayi wena ubelong la, wena ubelong la, awuyena wale khaya na wale khaya, yabo. But yena wayethi noma eseyidifithile inkosi yalapho labo bantu bonke babe ngamaZulu. So thina mawukuthi siqhuba ngendlela ngempela le eyaliLembe kufanele ngabe nathi-ke phela siyabonakala sitshela labantu labo ukuthi lalelani ngoba senila e-South Africa senamaZulu or something like that. Angisho ukuthi nawo ngabe ku-right because of isikhathi esiphila kusona, but makuthiwa nje senza njengendlela nemfundiso eyakha ngawo uZulu ngabe asihlakazi isizwe siyasibumbanisa cause lento eyenzakalayo njengamanje mhlawumbe sijaha abantu sithi ukufika buyela ngala phinda kini ukuhlakaza isizwe lapho sihlukanisa phakathi even kwayona uZulu. So lento iphambene nemfundiso zikaShaka, imfundiso nje yabelungu leyo ukuthi omnyama kumele alwe nomnyama bebanga i-territory. Uma ubanga i-territory nibanga ngokuthi mangabe uqeda ukuyikhonka nalaba kusho ukuthi suke sebexosha, yabo. But thina le ndlela esenza ngayo ayi le ukuthi sibiza ngamagwerekwere, grigamba, izayizayi, ibongo like siyabantu sonke. Ayiyona into eyayingenziwa uShaka leyo. UShaka bezokubumba isizwe lesi sibe sikhulu. Manje kusho ukuthi-ke nophakela umthakathi laba mekuthiwa bafana njengoShaka ngabe bakuleli side mhlampe loMalema leli lithi akubumbwane i-Afrika iyodwa, yabo. uShaka wayekanjalo naye ngokubuka kwami ngoba wahlanganisa uZulu ngabantu ekade ngeke ngisho ukuthi beyizitha kodwa benama-authorities abo ngokuhlukahlukana noma bephethe ey'ndaweni ey'hlukene, yena wabahlanganisa, yabo. Okuwukuthi uma ubuka le nto le makuthiwa uShaka waphumelela mhlawumbe ephupheni lakhe kuthiwa yonke indawo le wayefike khona wayikhonka, makuthiwa wakhonka sengiyenza nje umzampula wakhonka i-Afrika yonke. Angithi manje ngabe sonke singamaZulu, yabo. Bukuthi laba ababaleka ngesikhathi uShaka enza lezi zinto zakhe mhlawumbe abanye ngawo uMfecane lo abanye ababaleka angithi manje abanye bayabuya beza la futhi, abanye bakhona la kwaZulu basuka la vele okhokha babo, okukhombisa ukuthi le nto eyenziwa uShaka yasebenza because namhlanje i-powerful ngale ndlela ukuthi abantu abaningi baya-admire futhi bafisa ukuba yiyona. Kodwa le ndlela le siqhuba ngayo le yokuxosha abantu akuyona indlela ebingenziwa uShaka. And futhi mina ngokubona kwami njengoba umngani wami ade ethi uShaka uyajabula le khona, mina ngibona ngathi mhlawumbe udumele le khona ukuthi sihlakaza into ayakhe kanzima kanje ngabe siyayikhuphula ukuthi siyakhe ibe nkulu kakhulu, yabo. Kumele thina sihlezi silwela ukuthi umuntu omnyama abumbane. Abantu silo lesi esikhona uma isiZulu naye sike sasho ukuthi abantu kufanele sibalethe kusona ukuthi nayo kubuye kube khona ukuziphikisa, but
khona la ngangazwa khona ethi abantu kumele balethwe kuyena ba-introduce-we and then abanikeze indawo kanjalo. Yabo into enjalo ekhombisa ukuthi abantu abamnyama futhi understand ukuthi la besuka khona bahluphekile, yabo. But into ekhombisa ubuntu nebingenziwa na ilembe leqhamuka ngokukhalipha, yabo, sengisho uTegu Labafazi. So ya injalo nje bafethu, angiboni mina ukuthi le ndlela le esenza ngayo manje iyona le bengasetshenziswa uShaka Zulu. Hhayi, uShaka Zulu bezoyibumba le nto bese ugcina siwumuntu oyedwa, mhlampe bese ugcina sonke samaZulu, yabo. But oPhakela Umthakathi basihlukanisa, yabo nje ukuthi babheke ukuthi okay umnyama kakhulu lo, shuthi akuyena wangala, yabo. UShaka abengenzi loo nto, uShaka befuna ukuthi wonke umuntu abe ngakuyena, wonke umuntu ebe ngakuyena, wonke umuntu ebe ngakuyena, njengoba sibona ukuthi nalaba abangayivumanga loo nto mhlawumbe babaleka siyababona bebuya, yabo. Okuwukuthi namanje mhlawumpe kumele ngabe thina sithi hhayi babuyele ekhaya bonke la bantu laba asebegcwele la, but thina sithi amakwerekwere, amagrigamba, amazayizayi, yabo. So uKhumalo waseShowe umbuka eyigwerekwere uKhumalo waseZimbabwe, but umuntu abakhuluma ngayo uKhumalo umuntu oyedwa, umuntu lo bazala bobabili. Yabonga ukuthi leyo nto ukugqilazeka ngomqondo. uNdlovu mhlawumbe waseBhulwa umbiza ngegwerekwere uNdlovu waseZimbabwe, yabo. Leyo nto imesi, le nto imesi, mesingayiboni ngeke futhi siyibone. Angazi ukuthi nawo ama-leaders wethu lawa abalida manje abayiboni ukuthi le nto le iyingozi kangakanani kumuntu omnyama, because ekugcineni njengoba sibizana ngamakwerekwere, one day mhlawumbe abelungu bovele bathi no, kahle kahle namakwerekwere nonke niphuma eZimbabwe, and then what we do, sithi sizoveza ama-smart card I_D, bathi abelungu no, le nto le siyayazi Home Affairs kade ayiqala i-corruption, and then they drive us out like that. Thina lapha sisenandawo kweZimbabwe because besibashaya. So kubalulekile ukubumbana as Africans, sibe into eyodwa, singacwasani, sidile nabenzi bokubi ngokubumbana kwethu, whether you are Zimbabwean, Nigerian, South African, ubugebengu ubugebengu, akusho ukuthi ngoba wena wangala kusho ukuthi kungcono, kuyafana, yabo. So injalo nje, asibumbaniseni Afrika, singahlakazi isizwe sikaPhunga noMageba, asisihlanganise thina. Ofika la uwumZulu, ofika la uwumZulu, ofika la uwumZulu, yabo. See, let's move like that. Uma usuka la uhambe uye eGerman, ubuye usukhuluma isiGerman, behave like a Germanish. Uma usuka la uye eRussian, ubuya Russian. But thina as abantu abamnyama, umuntu besuka le eza la, thina sibe sijabulele le nto afika eyiyona engabe thina samshintsha abe into ethina esiyithina. Because even ngisho abelungu bathi when you are in Rome, you do what the Romans do. So thina isolution, into eyenza ukuthi konke lokhu kube imesi, ukudivayideka kwethu sabantu abamnyama, ukuthi abantu abasuka koZimbabwe, Angola, bani mase befika la aba-integrate-wa noma abafakwa ngokufakwa kahle emphakathini ukuthi nabo babe yithina. Ungasho ukuthi sekuzophela ukuba yibona, but la ukhona fanele uphile njengabantu balapha. So thina silahla lapha, sifundisane sabantu abamnyama, yabo. So ya injalo nje.